kaya nga kung sa bisig kaya nga sa. Namun kasi mengalap dari tangga dari ikaw play ulah pentem ikaw tu ikaw fi agno hagi jiam gejofi. Batai tangga dari apa play play warna kisah warna kisah pelai. Warna kisah jam hagi jiam jogi tiba kau batai ikan. Batai mereka kita fire kepor dekstian kisah play. Naga argisiam dengan pesan. Bagi kuat keren, ia ketika team itu play ketika set. Bagi apa keren tu gigit jadi hari ini dong. Bagi umno kecil yang kecuali kecil ada yang berdoa mama terus. Ya ibu yang baik keluar lalu sifat dia keren beli lagi hari ini dong. Keluar kemudian kesini, kalau korban begini, kekeren begini yang jadi, hanya jadi kilo sen jadi. Namun kita yang ikut segera berat, terlihat kilo sen macam Keluar kemudian kekeren sampai ke dalam rans, ikut berkia, agak berkemensian, agak jadi yang betul. Bagi kapal yang kau punya lama fi, agar kita bentar lagi kita cukup lagi. Kemudian sebelah ni kita baru, lagi Jingkohnguh ia kan. Bagi kalian yang kalian yang kapal, bagi ayat keteng ia kan. Jingkohnguh ia Jingphah. Bagi kau pun fi mulai kerku, ia Jingkohnguh yang cukup bagi, ia Jingkohnguh yang cukup bagi, ia Jingkohnguh yang cukup beriu. Tidak kembali kita kalau Jingkohnguh yang kaya kau boleh faham. Yang keren yang lepas sebagai Jingkohnguh, yang keren sebagai Jingphah. Pada kita lepas pinjam sekolah, hanya di kapal. Nama lain pun sih imens kembangan, imens kembali kukiram salah itu. Dan lagi Jingphah yang lagi nomor satu dia kali. Jingphah yang nomor dia yang berkau, dari satu laju. Jingphah berdiri kapan naik lagi. Jingphah berdiri Jingkohnguh yang berselat ke bawah kecil, dan naik lagi. Yang lebih ke bawah, atau Jingkohnguh yang kaya ke bawah pelita. Jingphah yang itu bagai daya anda. Orang yang mau play kerku, orang yang mau play kerana hendak namar bagi Jingkohnguh yang kaya ke bawah pelita ini begitu. Pada kita menyelami fikir ke bawah dengan tim ke jauh play, sekarang play ke bawah. Baru itu nama nuramba pagi bagus ini Syria dengan agak sempurna besar. Ulah lalu beri waktu berkerja berbetul-betul nama tahu soal ayat Jingphah Syria. Ulah lalu beri waktu boleh hendak bahasa yang hobi. Baru lalu beri waktu berbetul-betul baru play ayat Jingphah juga semua. Hari beri waktu ayat untuk play ayat Jingphah semua hendak saya yang hobi. Kami banyak yang kapal yang mentah jodoh, mereka kapal baru pergi ke nanti. Lalu ayat Jingphah dan lagi dan Jingphah yang hobi akan bekerja mesti. Kemarin itu ini beriu, lalu kapal dan lagi bekerja yang hobi. Bagaimana bagi kenal tega itu sepang mulai balai kambah Israel. And here in verse 9 he said that God did great. Pada ini wali itu ini ulah leceh Muslim yang keren Muslim yang pan permission dari Jingkohnguh yang leceh Israel kenapa dia kiat dari Jingphah? Worshipping to get permission to go to Israel. Nama kita dari Jingphah kalau Allah lebih kiat. Because this disease is Kalau belum Allah ni apa? incurable disease. Henry Jaitan will play Israel. So it is only God who can help. Pada kita Muslim tahu ini sini lepas ayat nama yang melakukan rakyat dari Muslim Israel. He can give a written permission and he said the king in Israel to allow Naaman to pray by. Bagaimana itu ini? Utama lain Muslim berusaha kita rupa berhendriu hajat sekian kesian berusaha beriam janji Johnson bahwa Allah mengirim sini House in Israel. Atau ayat ini sini Muslim Israel tidak dari sini kalau apa?
cái chỉ cần cái giống gì when I read about this word from Israel, các con bây giờ chỉ khi khai cái I want to get us some bên trên cái có Naman wan mereka kecil kabom dan berbalah with ya. the great problem that no one can solve. Wan sih free petip ya But ulai. he went to the people who knew Shows kia ya ulai la the penslai. king whom God has anointed, King of Israel. Hanya cici cari bagi ini free show ulai. Jika dia tahu you, ya kita kecil kabom So dan. we the people of God who can help him. Henry kisah berkeren bagi ini gosti We sangat can berat. start to speak ill against them. Kau ada lebih banyak kecil tu, ya no. Ini kadang kami kecil ramai kecil. Because he was having Hallelujah. हम लोग का भी किसी का नाम लगे चिकन में जोफी फिर जो ते प्यार उठाए we need उन्हें परिवार को लगे चिकन एक और नंबर बात किया है इस तरह से था इसकी मनो ऊपर पेंसिल सी with problems then we having a great war against them. That is not. We should भगवान ने छुई और तक करता हवा भगवान ने मुझसे था इसकी हो वो पेट को वही बात ये परिवार ने चिकन कब लोग ये उन्हें उसे बताओ ये विचार so it caused the king of Israel to become negative and towards Christ. Kakak berfi, Jingkohnguh sendiri pencet orang yang tu ada lagi pencet ini cium bejoki, pencet ini cium bejoka, dan ini lagi betul betul jadi mesti. Select you instead of the people who seek help from you. Destroy. Kalau ada kita, So he told his servants, uli beriwan dia kepada Tuhan ini juga. this man come to seek help. Hendak hidup si utara dia kita, This the king of Israel told his servants. pencet lagi, begitu. He is destroying himself. Hendak yang kuat yang keren sekali, yang kuat yang polisi yang bertahan. Bagaimana itu ini, hari ini Israel utara dia kita. After the king of Israel told his servants, Elijah orang syah yang kau ni berwan sangat. Elijah said, let him come to me. Pada dia kata, udah amat udah leceh Elijah. Someone who approach me. Udah yang ini sih kan bisa Elijah. Stood before his door. Bagaimana dia itu ini kau umum ni? The Bible tells us this. Kau tahu nama orang bagi kulai kali sebelum pada yang ini sih kami yang Elijah. Elijah bapa orang sini orang kiai sum hawa jalan henyu sien bagai dok jaga wan yang berbelok. Shall come again. Tuh bertanya ini kiai sum. Let us shout. Go and Dekat surga macam kiai sum. go and take back. Go and take back. Hawa wali kami siapa Elijah kami beri kedua usik orang yang kecil. Oh kiai sum hawa jalan. Elijah just said, go. Henyu sien bagai dok jaga wan berbelok kuluk. Flesh will be restored to your original. Bagaimana dia itu ini hanya berguna dengan por. Jadi kebencian. This time, what the Bible tells us, Hari ini orang pai boleh semua jawab. when Naaman went to go and wash and take back. Agak cepat kema kalai bagi orang. Verse 13. Jika kita sampai alam beli, beliau undaman bukan yang kecil. Orang tu apa nama kafar jiwa ada masuk silok kapha bagi orang Israel baru. Orang ini kecil ngamlah bab sumagi badlok. So he turned and went away. Orang tu ngamlah bab sumagi orang tu koi orang kam koi bagi wajib I sah. cannot wash, I cannot take my because our river, banana, what should we do? Pi kali kecil bagaimana dia itu kali ulang late no dari kecil kita. And the Bible said he went out in India. Yang berkata ini pun kita mulai dari itu ya usia Israel balapan selalu sampai ke Thailand sampai ke Wadau. Teman begitu dia beri jumlah yang biru Khalisum. When he went to the king of Israel, he said, Saya kau macam dia. "Holy not and pure spirit." When he went to Bagaimana dia itu por nama dari Jingphah yang berkata lomundo bagaimana Thailand sama orang itu terpergi di pertama bagaimana terjadi jadi. Naaman said, I will go back to Syria and I will bring my Hanya itu kita boleh sih berkata pada kita kam
Sandal sees. Hallelujah. Now if I will be up there inside of the living Hallelujah. Thank you, Dr. Living. Yang kuat bahan orang kita itu kita yang bagian. Kau kena dia pekerjaan sih. I'm speaking about spiritual thing. Nama yang kuat kalau kita cerita tentang mana ibu kena kita cerita rumah, kita cerita rumah. Kita cerita kita cerita yang bujuk beri. Banyak ayu yang beri. I thank God for people. Kalau baru kita tu ini. When the Bible tells us. Kalau dia beri job lain aman mana itu yang Elisha. When the man came to meet Elisha. Tak kau itu Elisha apa? Only one thing Elisha did. Untuk kids. He said, go and wash. Sekarang keren gitu. Kalau lu aja keluar dia jadi enjoy aja. This is also the same message for us. Kan mau orang kita dulu ni. Bagi ini baru kau beli lain jadi enjoy. Kecil pun kia, kecil pun lain kecil pun. Kedai kebawaan apa di kau yang Jingphah aja. Hallelujah. Bau nak kia pun nama lu kan pegawai benda berkata kau macam ni. Lalu mereka Thai orang mereka sumantai, ha, hari itu dibuat jogu hantai hantar Damaskus. Lalu apa nama ke perempuan nomorku berkatakan dia cakap kau beli Thai. Pulsi ni feel hanya ikut dibagi. Lalu dia kata cakap kau beli Thai ni hipsko kuat hipsko ya, kau mana nak tu? Pinong dia isi berku dah beli Thai dia buat hantai apa nama Thai dia buat juga. Om dah kecil biang jawab macam ni. Tapi kau fikir kau beli Thai di mana? Tu gini ya. Hallelujah. Tu ini kau benda ya kata. Tapi bagi dia tu ini, kalau dia siam, urut laman, ulah leceh aja dah. Kalau kau ini kau beli Thai. And obey what God had said. Yang yang beli. Pembantu dan suami yang siap, bagi dia juga doktor kalau buat lompiang dulu dulu. And his place. How you do it now? Let you go. What are you going? Now, go yang Jingphah. Hallelujah. Jika kita tahu apa orang itu, tapi anda yang kita perlu tahu, juga tanya ini, kau yang ibu Jingphah begini. Kalau kau berlatih begini, jadi kau bagi kursi kadang-kadang. Kini beri jom nama ni keren ni kita, olah upah ini bandai ini kita kau, atau memang lek ya? Teknik kau apa lek tadi ini macam? Siapa ni? Ada ini beri Jingkohnguh. Jingkohnguh tak mau beri hari ini bandai ini macam. Henry Jingkohnguh seperti ini. Dia tahu bahawa siapa yang dibenci, atau dibenci sini jadi ini. Kenapa dia yang berkerah? Kenapa dia suka dia yang berkerah? Dia tahu bahawa orang benci ini fail hari itu juga. Di bawah dia yang tahu dia jadi ini berkerah. Tapi kenapa kau dulu ini? Untuk kita ni kita orang Jingkohnguh ni. Yang kau perlu yang kau ada program dia sendiri. Untuk mereka full niat cekin stage. Kuno kita mesti juga mengisi. Pertama kita dalam luar. Bagi apa anda ini kau ini. Kita bagi kita kuno. Mereka kita berusaha. Baru tu kita faithful. Yang kita bagi problem apa ini. Hallelujah. Tu kita faithful dengan dia ini dia kau beli Thai. Kini kita beli atau kau pakai beli property lain apa? Sakat non lain kan orang beli sum. Beli bola sum bagai itu ini. Raja ni kita kia. Kalau kita ni jika tu beli gambar, apa kita ini bagai apa ini bagai kita. Hai kau apa ini bagai kita. Nama dia pria ni gambar. Kau pria ni rejik, kau rejik andu ni cuma, ni kau umdan dulu berbalas dia orang. Lapan kia, lapan restore rejik yang ni cuma.
Ulayopyan igajis. And he received peace. Ulayopyan igajiko. He got deliverance. How go igwan le igaiwo When he na. obeyed what God Dan opian bisisi pulsi igwan le igaiwo crown le told. ta. Speak once again. We always Dan regi igwan le overload igwan igaiwo le ta. underestimate his words. Bagwa arbun sini le igaiwo ikwa. Secondly, Om igaiwo we le. do what we want, not go what God's will. Ikwa sumha abana We omon want to jam. get back Ikrele go jam. Ei fisu. Kalau dia di situ yang mana dia berkomunikasi banyak, dia beri dia beri kuah ini ini. obey God this morning. Nanti dia tanya dengan dia dia, If you have a time, then let's start. dengan dia. Siapa tu dia? Bagi pertama suruh macam, gan kamu boleh, Obey. yang kaya kau minta ya kan? God has done. Sesuatu gan kamu boleh, yang kaya kau minta ya kan? What God has done. Love exercise. It's Exercise. Kalau kaya di sisi, I'll say to you once again. tapi kalau kita ni beri dia beri kuah. Let's not ignore what God has told us. Kalau kaya ni experience ni juga macam. I speak this from experience. Gaya kita pada lama ni beri kita ni juga. Send it to the nation. Henry kau ikut Paul beri ni Jingkohnguh. One time there was a wood Dalam gaji itu dulu kita beri. because of some days. Patik dengan kau aku tinggal seluruh kemuliaan kalau kia kemalam. I feel that I will never be. Boleh Paul pergi berkumpul dengan Paul yang ikut ciam kata kau. Kesan dia masuk tu ini cincang no jadi cidu dan bukan cincang. Really understand that God is present and the believers that have been giving me. Kau beri kebesaran kau ni. Just like our having this. Pada mereka yang kau itu yang bikin orang ini beri. Therefore, I want to see that. Pada mereka yang kau ini yang kau sedang. I speak to you this morning. Lalu hak yang iban ini dan tahu ayu benar. Haleluya. God, we have, what reason we have not to love? Orang aku bertemai ayu ini perlu. The Bible said that we should love. Atau kita tahu ayu berbandu bersyuri What perlu. reason you have in your heart? Hanya sikit ada ikut kencing, ikut dulu sikit cofi, ada kerja general lagi. I'm speaking here generally. Lalu hak yang iban ini. We ask you to love. Video ini siapa? Video ini pelan, video ini sudah cukup. Video ini kapal harus kau mungkin The ada. power of God. When you Ini kalau kau orang ikut ini, bagi ikut ini Jingphah, ikut ini tak kencing lagi, kalau yang kencing lagi kapal sakit, kencing lagi kapal sedih. Jadi tu baik yang ini kapal kau tahu kami harus. first of all, we need to correct. So, Video ini yang crowd out one. you see great things from God. Tugin pendomo yang nanti saya kembali lagi yang paham ini. Please be obedient to what God has sent us. Lalu paham ini kami mah. Kita mau begini depan, tapi bantu dia lain beresok. Yes, just Bukan besok dia bantu besok kerja. Kalau ikan cuma di dua ayat orang lebih mah. Utrai sekali wifi. peace will happen. Polisi itu ayat kami orang ini siapa? Many times we pray and we do not receive anything. Kasi kami orang ini siapa kita kami kata. The unanswered prayer is Berkata kami ignore ini why berarti. we are answered because sometimes. Kalau kita ada kesini aku akan maaf no, tapi bantu dia. So if you have any grudge, Haleluya. People are doing it crowd. Kalau orang people ignore ini kami ini Jingphah ke jom the things you shouldn't ignore small things. Jesus okey le Yesus. Jesus said, peace, go and make peace. Ke Jingphah ke. That is very tough. Kalau orang ignore ini But that is more than it is small things. Jesus Jingphah ini kita sudah dua yang bertanya lebih lebih kerku yang berarti. Peace, pray for them. Lalu aku pilih dia kau kan nombor yang pergi people leh yang ni kau Jesus Jingphah kata kau. But ini kita usul dua yang terkait lebih kerku yang keren Pray lebih. for them or bless them. Kan belum pergi juga. How many are doing that? Yang kau ada leh ramai juga. I
Jadi aku happy kalau aku ada legacy. Kalau kita ada Jingphah, kita belum kami ada film Jingkohnguh. Tapi aku ada itu crowd. And you will see great things. Puis aku bilang saya cuba dia menyelam itu macam I've seen many people studying to preach about People tidak orang tu. but they don't have time. Jesus berkata sesuatu lekas berkata waktu tuai wanita. Just speak it because Luke even said that we should be always watchful. Aku apa yang kita lihat kita kubur itu kan kita boleh lihat kubur itu lagi. Dan kami kita kubur itu apa? Dalam hal yang pinduan. It comes to Orang tu kau apa? pray. Jika pilih i lemah pindu. Hallelujah. We will not see them. Kau kita tu benda tu kau ini kita. Let us obey the call. Kira kilo ini itu benda. Let us not. Tidak kuat benda ini itu. Let us not. Dalam try hal ini apa? Tu mungkin kau yang kita bisa tu kita. Believe we should do that. Dalam try kita try apa yang kita benci dia senang. Kalau dia pun juga kuda nak kau mungkin. The world will tell us to be. Kalau kita semua kita keren. Pero yang kuat yang ngabla yang berdiri di fi. Pero yang pakai kuat yang yang di fi yang kita. One thing I want to be. But yang keren sebagai Jingphah. We speak about spirits and Jingkohnguh yang Jingphah. obedience to the call. Naman yung yang kaba yang Jingkohnguh yang Jingphah alis. Someone receive the miracle when you obey. Bagi ayu yang beli yang Abraham. And they thank God for it. Busi mereka Abraham yang Jingphah yang keren yang Jingphah yang Jingkohnguh yang Speak about Abraham, you speak about the call. Abraham beli kaya Abraham mino yang kini God pajan. said to Abraham, believe your word, but you believe the word. Balik sini cakap yang bagai ayam. And go to a place where I will show you. Abraham Jingkohnguh yang Jingphah yang Just Jingkohnguh. obey. Untuk saya You don't know where it was going, Henry Jingkohnguh. but it just obey. Bagi kau ni tu dia bawa kau beli logo dekat. When I will tell you that when you obey, Agar doa itu ini upah yang Abraham kita berkina yang bisa. and second thing, God said, give your son sacrifice him. Yang yang beli Abraham Jingkohnguh yang Jingphah. Abraham just obey. Padahal baru ulur yang sekali juga yang beli kan kau Jingkohnguh. I would like to love to see what God said. Agapor orang yang awak berpendapat dung yang bisa. Kill his son, Beli bertanah beli. and God shot him. Ogok Abraham. He said, God said, Mentangan tip halal. now I go. Pabimsa betul betul banyak pun melaki awal wajib. Hesitating even to sacrifice your son. Nama kata mereka berkru sisa ini. Jangan penroy sisa ini. Multiplying Nama mereka our kau ikhtiar. because you have obeyed. Bahkan orang yang fikir I kau. want to say you now, Bagi si pendek itu orang beli yang Jingkohnguh yang Abraham. Tengok kau yang Jingphah. God, they Hallelujah. Abraham life. Bagi kau bila Jingkohnguh pisah tu haju ada benda sendiri. Nobody will get stuck in series. Dan kita kau fikir kata bagaimana kau Jingkohnguh yang Jingphah yang This Jingphah. morning I want to say that we should obey his call. Kapag nag-training yan eh, kaya pigit na ito may sikim, dito ibenta, kaya pigit ko mo, nag-hopefully na pa-hafi, ulit yung karen. Wala ka mabi eh, ito rin, kaya nag-training yan eh, sa kisi ka rin, kaya ikaw ko. I do not Kaya ikaw rin na kisi ka, miso, ikaw ko try na yung training. small things. Kaya pigit mo hapon ko. Right? Agar ikas, no pa ski, tungin kaya siya try, pero try, nalungin ka ski ko. And said, Lord, you sign a word out of me. Belayo ko na smile. And God said, I Jaga cool, daw pa-drawing ito. make an oath that blessing I will bless you. Pag ayaw mo yung day, ang tawag yung views of day. And I thank God for one thing. Baru tahu dari soal. That is Saul. Hindi pa ba kaya soal soal yung kipag-isip mag-isip ang ko. When we speak about Saul, Pero yung pa-puli, yung ibatang ng-isip yung isip ko. what I want to see is right. Nagkaroon kabakasan ni Samuel yung tuwing yung ganti. Samuel chapter 15. Singap ko ba ito ang higili. Yung Samuel na ako soal, try na pae na mag-translate. And Samuel said to Saul, Yung pertama na suruh, wajah ko na pae na. the Lord sent me Mag-translate yun. to anoint me. Mano pae yung Samuel mag-translate yung soal. Samuel to anoint Saul. Onde mano tayo try. No one else but God. Kalau kita mau translate, mau kami ubah kita ubah deh. And the Lord said
Hebat kita ke kami kau kata itu kau le. Now therefore you can see the Kalau kita bisa kau hamil kau balik ya. you have to obey what God said. Bagaimana begitu ini kau melihat suatu perang. Verse 18. Utrai apa lagi kami? Kalau tu lagi berjumpa kau ni lagi, bahawa alam lagi berbeza persaingan yang berbeza kau lagi. And fight against them. Menurut apa? Who sent Samuel to speak his word? Only somewhere. Not Samuel. And we did it. It's God. Ulay apa ini? God sent Samuel. Baru dia pergi ulay. And Samuel went. Dia usah Samuel sisang aku ingin try. Bagaimana lay ada garanti kau try apa ya kan? Samuel here and obey the voice of the Lord and go. Turun itu apa ya kan? Which the Lord sent you. Kau kita lay ada garanti kau try apa? Kita lay kita mesti ini coba. Kau apa yang kita coba? Tetapi kau pilih fikir mesti. What I want to ask you this morning. Let's see kita lay. Maybe you have hope. Henry itu kita kau bawa. But have you obeyed everything that God said? Bagaimana itu dia muslim semua lay kita bawa. When the king Saul went to fight the Amalekites, Ada poin yang tahi bagi sekarang. with God. Kami kau bakal lagi sini yang bisa tu bawa deh. Kita kau uklet kau dulu. Ye bande ye ke ini. You did not fully obey. You obey, but Kecik bagi ibu sini. this is the problem with most people. Berkata kau hoi kau ilai, hoi ye, hoi syekh, hoi sak. Yes, we ministered to God. Kada ini tu ye kecik yang jadi ye bagi kelma. But there are things in our Berarti bande ye there bawa. are things in our life which we have. Diskon tu kada ini bagi ye. We know that Diskon tu kada ini bagi break saya kada ini. Kada ini kelma. through something. Ini kena baju ini kelma. Therefore, our life is not transformed. Kalau kita nak buat apa yang kita nak buat, ada buat apa yang boleh kita tahu mesti kita sim soal kita tahu kita tahu. Nama kita kau mungkin. What almost sim soal kita kau nama kita Saul kau. obeyed, but they did not obey. Kalau kita di sini yang boleh kau berbalik ke berapa hari, kalau kita beri ni kita beri. Whatever things God told us, Jingphah tu ada. those are things. Kita tidak kau kita. The fall of Adam, Berkata kalau pipuli agak Genesis kalau katnya begitu ini waktu min tadi Jingphah macam kali dia apa. Jadi kalau dia berarti mesti kau faham ya sih. Minum dia hebat banget. Play a pie kau tambah dari kau. you shall not obey. But he did not obey. Jingphah tu bukan dia kalau lu tahu. Dia tak boleh tahu kau ini. Therefore, Adam fall was not because of he sin, Lalu kita ini kalau dia tak boleh tahu kita kalau kita kau ini apa. because he did not obey what God said. Hallelujah. Bagi kau apa fikir ke baru kita play lah. Whatever God told us to do, Lagi jikim jangan macam tu. Orang justru lebih kalau kita berkata, lalu masih kau berdoa. and with them, Kalau berkata, lalu kata, orang nak berkata Jingphah jauh. the Lord said, Yesus itu sekali macam bapa sama masih kau. Ukraina ini sirani kau ini Jingkren. Jesus also speak one word. Baru orang itu kerpat, yang kerpat jadi He sikap. said, ask the Father of Baru pak ini dokter ini sikap. to send the blessing to the Holy Spirit. Nasi orang orang kan jual, baru beli jika mana saya yang dulu I yang am amazed that Jesus No, you're said not to part. God, ask God to yang saya pergi baru dulu Yesus pak baru bikin jual, baru pun selek yang dulu yang dulu. grace to send. Henry baru. Nama yang kuat baru yang Because I want to see bagi jipen selek yang dulu beli, the anointing of kabur yang dulu the beli. power of God. Air itu. You will give to those who are sent, Bagi kau ini Jingphah. but they obey the God. Hari ini baru Yesus lagi pak yang Jingphah. Agar tu seni, jangan itu tu seni baru lagi pak yang Jingphah. When Jesus will raise you, Abang Paul Yesus rani kau sekali jauh yang semua ada macam baru pun. here to the disciple, Ukraina kau ikut itu baru pak lah pak yang. he said, when God sent you, Ngaruh apa pak yang I fisik. also send you. As God sent me, I also send you. Ulah terkim ya. He has saved you, Ulah sius pak ya. He has redeemed you, Ulah berkuih ya. He has sanctified you, Ulah air dia bersiul tu. He has given you the Holy Spirit Baru ya baru pak. so that He can send you. Berapa kita itu yang ada di dalam kita yang ada. So that you want me. It's like
Bagi kau apa lagi dia bawa pak ya kau ni. When God sent you, Bila kita nanti beri bagai dia kita kilo ni dia kau. Kalau itu kita kita kata kau. let us do it with all our heart. Jika kau pak ini jadi yang jangan baca. Whatever God has instructed us. Dari itu yang beri, I thank God. apa beri pak ini. When God sent you, Yang kau bicara soal bahaya kan. listen to Him. Nama sebagai dia bila nak suci God tu. will keep you things with you. Jika kita juga melakukan tahu Yohanes, Yesus melakukan ini dalam Matius agar mengembar apa? The same thing that John recorded. Bagi sekali yang kata-kata, Verse in chapter yang kekulan dari Yesus itu bukan. very grateful to you. Yesus itu dalam orang kerana ini orang ayah yang bawa apa yang berkata. Nama kata kita kita itu terus ruani berubah. Go and make disciples. Tu ini boleh kita terus ruani berubah. Disciple all nations. Tapi baptis siki, Baptize them. agar kita jumpa, bagi jumpa, bagi jumpa semua. Dan hikayat kita semua. Teaching them Ini baru kita mahu hukum ini. that I have commanded you. Kita kata ini That is the sending. untuk lay berpenuh He ruani. said, make disciples, go and make disciples. Berbaptis, Baptizing them, hikayat, teaching them, bersebagai ibarat orang bahaya. observe to obey all things that I have said. Pada berkata ia bandai ia berpenuh ruani, ia bandai ia bandai hikayat. To go and make disciples. To go and Yang kau perlu fi gaji hikayat gaji fi kalau betul ini. we are teaching them among you. Gaji kalau betul fi, jangan fi kalau betul ini. The of teaching will be useless. Kan saat gaji ialah It will remain only preaching. Lesi sekolah atau balik ke sekolah. Maybe you will be amaze you with that. Dan beri berpenuh dia kan. Hikayat kita sebagai ibarat kalau hukum ini. Read the complete verse, teaching them Kau ingin dia ni kau Yesus mungkin. Orang kami itu dengan mau mereka berpihak mesti ada bawa ini orang berpihak. always even Itu dia lah cuma kalau berpihak bawa. that your preaching Beri kita impaikan idea lagi cuma itu. touch with the God. Gaji hikayat cuma kalau berpihak bawa yang bersikap ini beri. That your teaching, when God gives you power, it will. Tangga wei kita dalam dalam gaji dan berkat itu. It is the presence of God that will change your life. Baru dan berkat. With whom you will be there, will be presence. Yang kau pun sih dia try. Ayah gaji dan berkat cuma kalau berpihak. Many times you see Dan fikir God kita will nanti. listen to your need. Kalau dia ada sisi, nanti ini kita akan Maybe there are some things in ini. your life which will not be. Udah berkat kita ibu bapa. You don't feel God's presence. Bagi kau perlu kita bapa. When God, Dah ayu ini kular kalau di kau ni cuma dah ibu God bapa. promised one first promise. Bagi kalau kular ini kita berkat itu. He promised His presence will be with. Tu ini kita berkat itu. Let us see in His presence. Hamba boleh kau ya Moses. When God called Moses, Kadang-kadang ini sini. I was just reading the last. Bagi ayu yang boleh kau ya Moses. When God called Moses, Kalau Moses itu tahu yang dia dari kau. Moses was only Untuk ini children in His word. kau ya Moses. When Lagi tu penting kau keren ya God Moses. called Moses in the burning bush, Bagi kau perlu dia kau yang mau keren sebagai Jingphah. Jingkohnguh ini Jingphah. so what I'm saying, Ublay-ublay na Exodus sebelah sebagai Jingkohnguh kena. Nama kata amin minta tinggal Pak yang Syekh Faro. and God said to Moses, Bamin yo banyak lo Ibrahim cuma ikut Israel dengan Egypt. you will deliver Israelite to the Egyptians. Moses itu orang ublay dengan lo banyak Syekh Faro banyak lo ikut Israel dengan Who Egypt. am I? Who am I to go to Egypt? Dari Pak yang Moses kira kita Pak yang bamin Syekh Faro. God said, go, I am sending you. Undan sipai, undan swa, undan spa, undan ye, undan namu tinggu, undan pergi cari orang lain cije, undan pergi kisi orang pat yang tinggu, baru undan pergi sentuh orang tolong yang keren yang I faro. done with stuttering lips. Kuntum unde, With a blanket. kau baru kita lagi pay invitation jadi, nimdu ni berkong ini. Look at our limitations, we will not be able to obey God. Bagi kau baru kita Moses ini kalau, kau keren ini, baru play, When Moses, kau play payu. when God sent Moses,
Play Moses over what how it's doing. Then God asked Moses, who make your lips? Lấy mình có người chỉ phá để vào đó thì ông nó cam ai thì nó cam tới cái bây giờ cái ông cái Jingkohnguh cái vấn đề cái họ là phá những cái gì So đó. only one thing is required, obedience. Và hai tiếng cái ông đây chỉ đi chịu cái con thì cũng lấy nó cam đó đủ. Hallelujah. Obey God and obedience. Hello, grand to play today. Hallelujah. We must speak with God. Cũng lấy cái cam ba hai tay hai đi chứ. Hello, right cái gì mà nó nghe thui cả hai bước nhau cái gì đó là khó như thế này. Hallelujah. When he raised his hand, God listened. Thằng cái bây giờ nó có người chỉ phá cái giống vậy. Only one thing is required, that is obedience to God's word. Pakai kalau kita play today, orang dulu bangla dia kebankan. And when God moves, no one can stop. Pakai kalau kita play dalam dekat, orang dulu dia kebanla, dia bersegi, dia ketawa apa, dia juga bersegi. No one can stop you. Dalam kita kalau dia pilih kapor, tak kau yang berdoa kami ada pi. Mereka dalam sistem kau, Only dia one thing is cipta. required, just obey. Kalau dia begitu kalau kami coba, kalau orang kau begitu dia jadi, dia benda kita orang God's tahu. presence, so that we can fulfill. Kalau dia kalau Yesus, kalau mana pun apa dia itu. Without him, we cannot. Kalau mana pun apa dia itu. Without me, you can. Pada mereka tahu keluar yang mesti keluar dari Matius. Therefore, he made this promise in Aku boleh berpenuh Quran. Hikayat He ini. said, go Gandong dan bak. Cycle is reaching down, I will be with you. Jika berlari di bawah mereka yang berapa ya. What will I Ulang mereka. do to fulfill his presence? Ngai mu yang boleh. I thank God. Ayah ni yang dijaga. He gave us grace. Siapa ayah? Listen carefully. Ayah ni yang dijaga. He gave us Pertelan yang dia berikan. to enable us to obey him. Yang dipilihkan. Maybe he Ayah ni yang dijaga. give us grace Jika pertelan yang dia berikan. to enable us to Hendak ayah ni yang bersibuk. what he give us is Ayah ni yang bersibuk. what he give us is Pertelan yang kita berapa hari. finish what he has said. Apa Yesus hari ini? When Jesus said, Yang kau apa orang fi, pandai yang kita berapa, yang orang yang bersisi, ayah ni bersih ayah. you will be able to see that Kuno try beri apa yang kau kalau sini, kita ikut dua, itu semua ni. Yang beri raya, kita yang bersih, orang yang kita bersih yang berdia, yang kau ambil dorkan ni bersih ayah yang without the power of God. Hallelujah. Betul kita nak kau apa orang fi, apa kau yang kau boleh fi, ayah yang kau boleh fi bersih ayah. Apa pak yang kau boleh fi, ayah yang kau boleh fi bersih ayah. God understands. Betul kita nak kau apa fi yang bersih ayah yang kau, tapi jangan bersih fi, apa fi kau yang kau boleh fi. Yes, great grace God gave us when we Kalau Yesus pai kali, lalu kau ni kau ni jauh Lukas segala macam kau. Kalau pai kali dia pun, kalau pai ki ar. 70, he sent them 2-2. Tadi dia lagi orang pai dia kau try, what iksui dan benda membagi jatuh ni. He came and said that even the devils are bound before him. Kau ini kau Yesus kena doa hakbi ngai kebor. Behold, I give you power. Kalau ai bikin dia kebor, kalau dia kau jangan syur baru, bergerak bersendiri. Power of the enemy. Hanya kebor ai boleh di awal hanya Allah hak itu saya tahu itu boleh di. God give you power. Henry yang bagi hanya kebor bagi kamu yang Jingphah. Hallelujah. Betul kita nak kau kena fikir kebor. Apa? Kamu yang Jingphah. Therefore, when we Anda kamu yang mau dekat bagi. not only Henry bagi ai yang bagi dia bagi kebor. He will give you power and authority. Bagi ai yang bagi itu yang Yesus kan. Jika sedang lagi jadi pakai jauh. Baru kamu para payah, kamu tak payah fisik bertai. Kamu ini dia kau kena nanti. Mereka tak orang siapa tu bersibuk. When after Jesus' resurrection, he said that, ask Father, send me to represent you. Aku yang Jingphah. And he said, I will give you Holy Spirit to obey them. What is? Wah, yang berfikir bersibuk. He give us the Holy Spirit to enable us Aku yang Jingphah. to obey His call. Wah, yang berfikir bersibuk. He give us the Holy Spirit. Agar kau sebagai jodoh dan sebab alam sahur benda yang yang papi yang terbuat kurang apa, lepas kita yang apa itu Jerusalem. Dan tertentu papi yang bawa The mereka. Holy Spirit, but wait in Jerusalem. Dan tertentu papi yang bawa mereka. So
So that we will be Dari tak kau kita kalau Jingkohnguh ia give Jingphah. power only. Memang kata yang kuat kau cuma kau try tapi kan aku. So good play. Lebih keluar tu. Ini yang bapak. Kerana kita beri ia kita beri kerana kita cuma ini kau jalan ikhtiar ke jauh. I'm not speaking about anything. Tapi kamu selalu kau cuma perang kau jadi lama deh. Hanya bahawa uji surat cuma euro sedang dalam grup ini. What Jesus went to heaven. Aku pilih lagi sakhi je. He said you will be my Pilih pilih yang kau dalam orang muslim. witness after you. Tapi lagi sakhi yang kita tahu. You will be my witness. Ada urusan dia sama ya, ada urusan juga. Judea and Samaria. Kalau kau ini kau part, But one kau masih kau ini jangan berkutat. one thing he speak there and he said, Kau part tu ini seorang macam orang kau keren ini. Oh, jadi apa ada he urusan? said that in Jerusalem. Tu ini jadi apa ada urusan? Wait in Jerusalem. Saya sendiri suruh macam, jadi apa? Wait Ada urusan. in Jerusalem. Okey, kau apa orang ini kau? Kata dia Jingphah ke jauh jis. That is Kau. Jesus. Oh, jadi apa di Jerusalem? Dalam bentuk ini kau bawa ke Jerusalem. Wait in Jerusalem until you are endued with power. Kisah raja. The 5,000 and 4,000. Diberi baru kau try lagi kau pakai kau budi. And all those who have seen God. Berpindah building kau budi dia sewa dari Jingkohnguh. And there was a crowd Hanya sedikit kau di atas sepuluh. in that day when they raised 500 Pada people. dia jualan kau kita bisa kau sini kira yang ni tu. And many they were left in that place. Bangsa sedang cispa 20 tu. remained in that place. Bagi ayu yang But I thank God bagi sedih yang kau bersama kau ini. in the day when the Holy Spirit fell. Bahawa pendam ini jagati. And they were filled Dari with tadi berkau ini the Jingkohnguh. Holy Ghost fire. Kiba Only hidup hatai they kau. received, On itu kita siapa? not those who are outside. Bagi kawan orang yang kalau bersama kau. But I want to say to you, Kalau dia bersama kau jauh without the bersama. anointing of the Holy Spirit, Ni lawan dia ini. we will not be able to do anything. Kejikian kejauh bagai. The life will be lost. Kalau kejikian kau dalam tu bersama kau. Without the life being Kalau kejikian kau berjalan. is a Bila kau lagi kau berpendam ini ruah. you'll not be able to accomplish. Hanya kejikian You'll not be able to accomplish kalau bersama kau. without the Holy Spirit. Dia kata orang belajar Quran yang sekiranya kau berjalan dan kuliah. Spoken in Zechariah. Hanya orang belajar Quran yang seru bagai. Hanya orang dekat puih dekat bor dan berita mensiam jangan Not orang. by power, but by my Holy Spirit. Orang dekat puih dan dekat bor berita mensiam jangan orang. Not by might, nor by power, but by my Holy Spirit. Ketika bor bagi bau seru bagai. Kau beri jangan. This is the time when Zerubbabel as a man of God Udah beri bijik nama kita beri bijik was Allah. in great problems Lapin chat pergi Jerusalem lapin chat dia kata. because the enemies had destroyed Jerusalem. Watak kapal kecil kita kita pergi jalan And they makro. are not getting their food. Kalau ibu beli waman keren yang dikit. But God came and spake. And he spake. Nama beli kau keren. Why he speaks? Nama bukan ke kami ibu Because deh. he has a work for Zerubbabel Berkat kau ini dari Jingphah berkat pendek kita kau beli to apa? obey and to fulfill that what God Kalau kami udah kau beli kita kalau only one thing. ya mesti itu kita. Only God's spirit. Siapa beli kali? Let me tell you. Ya kapal ke keren lebih kau ni kali yang uhaga. This is recorded in the Bible. Sekarang beli kan aku ni. Anda tahu Zerubbabel ukun syedial manusia ukun jehos sadar. Orang paling tahu berkira sampai ke Israel. Yang itu Zerubbabel ni. Siapa yang beli kan? Jingkohnguh ikat tinu terai joki. Pergi tinu uhagai kau terlupa. Tu ia beri kini ke surga berjam. Kumpau terai beli joki. And the word of the guy. As Dengan surga berjam kumpau terai beli joki. God Lepas lagi. sent them. Sekarang pergi dia ini berjaya di negeri kau ini berbeza. What happened when they did? Kembang kita tu kecil orang kita tu kecil Remember that we Lapan jam kita yang kecil tu kecil satu kau kita tidak ingin pakai lagi. Android mau beli pakai, macam bagi kau ia kata. and they obey it. Ya ayu ia dia. Thank God. Apa kita kau pun malah parah. When they obeyed as they were
Cái khát cái khát sao cái sự ý Bible cái thứ ý cái gì đó mà tao try cái bên khí từ đó cái gì đó bên khí It said that God moved. từ đó là bên khí God moved. Bởi vì cái thứ ý mình xem trong đây là khí để cái bỏ và thế anh đi cái bỏ khí để cái bỏ cái thứ ý bao lấy cái này cái gì cái sự ý bên cái này chúng ta nói gì là gì cả Power. How mình xem trong đây khí When the Spirit of the Lord Ublay ko na ba hagay ko po. God speaks. Yung gawin ka si. O kaburong jo kani ka He yi. said the glory of this house Kantak day. without it O kaburong jo kani ka yi. God had already spoken. Kanto ka bakam kraw ni ko ba siya. The little glory of God will Tuyo ka bakam kraw ni ko ba siya. greater than the former. Sa sitin ka bakam kraw ni ko ba siya. Greater than the former. Ka bakam kraw ni ko ba siya. Day how mun siem jo play yo e ko dre. It will be greater than the former. But yo ba dre day na ko ka taw ni na ko. Ha ba ki ko mo i ka e ko play na pa i ki. When you obey God's Dahil ba ki ko mo i ka e ko pa i ki. when they obey God's word. Bagaimana mo yun? I thank God. Yang berguna. I rebuke them. Ako ba habang mansin sa lagi? The Spirit of the Lord moved Lalu ko parang panlongin. since the day of the foundation of the world. Kajing na kaya. The darkness that Kajing siya na gulong ko sa the glory of God shines. Habang mansin sa lagi na ba sansa? When the Spirit of the Lord moved to something, Lapan dyan ginawa siya. the enemies will destroy. Habang hadin na ba orang berhay makta isdo ko yung isa. God touched Daw ang yan sa lagi. Isaiah Mulai kaya ni lapan ko ikipok siya. and he said, "Your sin I wash you." Pada din kita yos ngayon. And after that, he heard the voice of God. Kapag ang iban lang na kapag siya. He said, "Who will go? Yalo lang pa. Whom will I send?" Pero Isaiah trabaho natin nga ang may trabaho. Isaiah offered himself to God. He said, "Send me. Tuhan. I am here." Bagian om biar fisik yang juga ini I jauh. would like to see you once again. Nggak ada yang I thank you. Om beli kuret sih Hebrew namun kau suka beli. In Hebrew chapter 1 verse 7, Agar orang yang dikecil try bermau ini agak bela. it said that God made his angel, Henry yang sikri ganti ke bawah. but his servant as Balai yang ganti ke bawah. a fire. Jadi dia untung dah juga ini ke bawah. God made us like a fire to enable us. Tiga dia yang pakai. Bagi dua yang kita bisa. Mereka bertahan keluar bagi dia orang yang dicinta. Nanti pun ada yang jadi berada di dalam kita. I know that many of you Iman cincin yang kita cincin. come Mereka cincin yang kita but cincin. your life is that. इसके भी एक बार में होता है कि कंप्यूटर को कंप्यूटर के चिंता को नहीं तो नहीं चलता अगर ये कंप्यूटर के चेंज के Nếu mà bao nhiêu tháng rồi chúng ta cần chứ IT luôn như là gì bên công cái mọi người phá để xây dựng cái những sự kiện cho mình có phim làm ở đây thì sẽ có cái này cái phim làm được lệ được cái khoa học cái phim cái cái của rồi hay ai đó cái này chúng sẽ có tụi cái chân rồi cái món cái trong đây cái tụi cái chân kulan orang mereka mereka bermoses bahkan semua proses untuk akhir yang bersyukur bukan begitu yang besar nama mudah wahai kecil Tuhan mudah wahai kecil jauh Tuhan mudah orang ini Hallelujah Shine God the Father is the God we can go to take our shine
Mungkin mau dia ikut Yesus. Oh, kami gawan dia gawan syadid. Gawan ayu. Benar tembe lo ya kan. Benar beliau pray ka ikat. Wah kan kasi benar tembe dan restore. Ia ke jitu seh. Mereka bawa kita berterus. Kau try. Hatu benda. Oh kita keluar kita keluar. Ikat apa? Kalau dia tidak kacau, yang apa? Dia tidak hidup nak berkecil yang berkecil. Baru orang Right before the last. These are the things that we last. Ya Allah, kalau kering kita pada apa yang bersih. And I said, tell what you are doing. Oh, dia kata apa nanti? He said, everything I will do. Ya Allah, kalau kering kita pada apa kecil yang kecil yang kecil yang kecil yang kecil. Kalau kita kiri yang kecil yang kecil. Oh, dia kata apa kesal? He said, Ya Allah, kalau kering kita pada apa kecil paham apa? Apa kalau aku try to get satu jam kalau nak buat akhir sekarang ini kecil yang bawa itu lucu nampak wah ini kerah ini apa ini baju ini lucu dan dua ini kapal pakai kopi balik ni dan begitu hari bertah jadi. Lepas itu ikan sewa baru minuman sesipat dari berdua yang bertah jadi haleluya, 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 haleluya. Ada di putri ikan. Bagaimana orang yang ikan kapal? Try don't go ni kawan. Ya rapi kecil. Penjanai juga yang macam ini Jingkohnguh. Pinamang syukur ada mereka pun. Kau yang tidak dapat berstand dan kau yang ini juga yang Jingkohnguh. Kau try melawan dia kita emang. Ya. Siburi nak semlah, kerana kita nak doni kepada yang mana ia nak tahu. Kepada yang mana try dengan tahu kamu jadi. Pindah cium kerana kita kuat ada itu kita ada jadi apa jadi. Ya kalau kita cakap ada kita pun orang ni cakap ini kaya. Kita kita tiba baik kita cakap. Dan dapat yang jauh ini. Kita orang kita cakap. Tujuh i kejibat pau, tujuh i kejibat pau kalau kita tujuh i kerja kepala, ada kerja sepai. Kejuan kita hanya kerja kerja. Pakai kuah pintim, nama play bukan kerja kerja. Udah pah kerja kerja. Syukur mereka, padahal orang saya ngah netrai, tu pah. Kita kerti, kita naud wah. Jadi kita mesti berkerja betul. Yang penting kita bilang lah, yang tahu kita kan ini juga berkerja. Yang kita paham ini juga berkerja. Haleluya, haleluya. Yang kau ni kau boleh lagi pastor, sama dua yang bertajuk. Yang kau balik kan sama dua yang bertajuk. Haleluya, haleluya. Pastor sama dua yang bertajuk. Hari pastor Arun Chitri, come and pray for them. Hallelujah. Shalabayanda, Ramasina, Labayanda, Hallelujah. Keting bayai, juai, ya bermacam.